damongan jadi. Yang sebulan si dewe beresido memanung pejenengan ide wagung di kawanan. Nih subuh dewe ngelaran winayan yang nih dane madan i Prabu Siwa beresido dewe ngadukan sahananin isin puri ini di jagat Bojonegoro. Jangan oleh kengken bani dewe bang beresido sani dewe memanung pejenengan itu. Jenengan keris sudah malu dahat mau kamu kengken lah terus mendewe belakar ngingkin nang winai mare dewe ingat kapan Igring Sing Wesi Igring Sing Wesi presido ngasurin sahananin pejenengan dane mau kamu ini lakar gelarin dewe pang presido sani dewe. Sina hidup wabong gede di puri kanginan lakar mau pijo jatuh kapin gede we di lakar tampil puri Ayu dewa pianak jane sumeken bapu metakon kaping jeneng wiaden mapitutu duaning kena ban bapu nyeste pare buat di sebang pada laksana jenenge kita masih jeneng supo nawang urip nebak narko ane ado di benak bapu awinan bapak ngajak beli di dewa ini. Nah ini sudah. Di dewa subuh klik, subuh liwar tekereng doang dasa cuma. Patut ngumpunin semara wisaya, apang danan dari pocol lipidan itu, betara siwang meseng sangyang semara rantai. Dong di sekala jami ceneng lakar gue ngelanturang pemari ini subuh. Apang ketemu bueng semara kalawan ratik nah lena tekento ide wapang masih idayang nebus utangnya teken rerama patut idewo menjatuh karma benpidan mas ngelak idewo pianak nak ini itu mara kone madan tutup utangnya teken anak tua lah jadi kene bapak metakon ada nih beli dini di pesama ceneng subuh perakat wirase kakek doi beli itu ada takonan pak subuh perakat hitungan atau baca-baca kalau ngajak orang dewa ngatur nih dan apa linse hanya satu aja pilih aja tidak ngunas pengampura ringangan aja semaleha sampuna
lautan. Aja. Duane ngaji wadang guru rupakan titi. Sanang titi yang pacang aturang dengangan aja. Maka sujateng. Titi yang sampun puput bebahasan ngiring-ngiring aku. Kumanti pacang ngiring kayo di dan. Jang kepala tirapi aja. Nah. Nesupo ane gumanti antos-antosang bapo ajak-ajak bapo panggo dadi pegat pemargan leluhur uling supo jani jeneng naur punagi ngatepang nyambung gue Megawangi kelawan Bojonegoro. Bapo tuwonya napo, sangat mon-monan bapo. Sing apangnya kene adung teruna bacane. Bapo subuh man ngedes ate ni dewa. Di dewa subuh kone perangkat pawilangan. Subuh adung ane ada di tengah dewa, lawan di tengah menjadi Bapo jujur metakon saja buku kekeh. Kumanti watah medaging pisang kadi aturipun. Iya. Kemauan titiang lunas pengampura banget. Menawi teu sampun ngelangkungin pemargin titiang. Kadi purone ring dingin yang wahayati. Kadi mangkin titiang sampun mutus parkan duwene marung wali kabudi. Mana presidenipun mau kasang kawentenan titiang itu kiring bersama. Itu subuh pesan dewa. Nyisinen tata titinen sang ratu ratu onen bak pengorape ni dewa subuh duwagnya setekara munik di kayang rame subuh ngadakan utusan dua mula pemargin sang ratu ratu nah bapa lugra mirip jani ada pedewasan lah pakinke ni dewa pacang ningal asrama kasarengin Bandiayati bapa lugra. Yen sapunika panganikan yang mahayati kalintang gargito manah titiang duaning panemanya limangkin titiang pacang mepamit sakit pasrah titiang nas mepamit Raha Titiang nalar lunas mepamit dengangan aja. Becek-becek aja melungguh dikiring peserapan aja. Sake walau bapak melin yang ngibit kekini-kini subuh dewa bulangkap itu di Bojonegoro engal-engal yang bapak gaenang cucu muani yang nas mepamit man yo nyai bareng lah kan ngiring Bang yang ngerangkur ya dikirim peserapan. Bang yang titiang pacang ngiring kemargan. banyak cara pemargin Dewi Sita melawan sang Trijanto pang sedulur nak menjalah madak raharja pemargin bapak tansah ngastiti oleh peserapan yang nak menjalan Serba bang. mulut wah keto sangkaneng pangikat pejatuh karman mulut seng dadi bakal geledah kojani pas wecan dana kelingsir luwih mereka pinang beli rasa syarat ini bakal memundut Beli apa? Kemauan ledang. Titiang angen beli semetong. Kelintang tamat pisang. Mang nani ledang kayon beli. Ngenikahin sekian titiang sampun aku sudah armani nanti. sing sadang dia melakukan sang sayur kemekas dijani apang sejati digelis kayon beli nih bakal nyinayangi dewa di puren beli deh kan mari Kita pun ikan terus memati. Mekejang banyak kesumuyuk belakang orang.
Dini mulai dewek patuh ngelarang tadi madan darmo weji penglihatang penisian anelu anawan kanu bang persidesan itu mau pasangan sarang jadi sedang lu mengesak jadi sedang itu mekolom di kegedongan dini dewek larang penglihatan bang persidesan apa ini dari ketalik bisa lihat ingin kaden yaku Seno ingalin di banyak-banyaknya ngayah suwire karyo pekerap kame anido anaknya agung ngambil hari nido nih tuh teman jani apa lantas ngaturin karyo na mau jahit nama tuh ring itu anaknya agung matur apa itu nak mau kolam bu mampakan lawangan gedongannya mampak na pengantin barunya 2 hari saja sang ada apa? Datang. Itu anak agung kesandingin mendesti itu di balik gede ini. Itu ya cengai-ngai, ya? Seketat. Cukup dia aja. Kacil ada mulut kapang deh. Kancing. Tunggu jangan saya lapin itu sarang mau kolam tau. Saya kena bencana. Besakan jangan boleh foto anak baca nyuti rupa pada dicalulok. Kengken bete madayo ne jani dah. Jalan rasanya ini. Matur jangan sebalik. Orang kok nih. Weh. Digeradak. Geng-geng dia parakan beli ini. Marah beli ngeraukan ijak perjani mengkesiap tur mulai. Jadi, bang tawang cuma kan geng-gengnya kena aja nih. Lana leh ya lan. Baik. Kengken tuh nih. Kena bencak madayo. Dan kok kene umlok aja sinah nih kalau dia yang pada no terus sabuan calon awak kalau gini. Sampune jinaki yang dados leme mangkin mediosan pisan kuentenan parakan beli. Apa ini beli? Bencang ya. Ini masih saya keresap. Ini nak bukan ngerana ya. Kalau bos Dia sampune bang yang tidak apa jangan ada sampai. Paman. Saya besar liman catat, saya besar liman. konem. Jotet dari lemah weh. Kalau ro kai bal kegene. Cara jelang masa ngelah sikut. Cainawan. Yadi tu men tekemai seru masak dia cara tamiu. Kengken patut ni yang nyakar nyapo tamiu. Hah? Perah mulu ke ketu pati kelit. Kai bas ngencot tadi jelang mau. Aku napi ada sanduk kita matur itu kori dewa.
puniki parene kan. Dados wau kemana anduk di tiang beli. Minap sangkanen sipenan matan parakan belinen. Ngiwasan di tiang besane ngiring angan beli. Di tiang sampun berasa. Rengsik yang di tiang puniki jatmo nisto beli. Tamat di tiang kelintang. Mang dan nenten dados kekedekan bumi di kereng puren beli. Bang yang sedih tiang pajang beli. Abi. Dene ciwe. Pang kengken kone ketuang iban sih. Yang jadi melayu ngambul tas ada ngelak kemudian. Bang Yang. Weh. Nenten cokori dewa ngawanang idoyani sampun kayun budan peraragaan cek Bang Yang nih kok. Dan kirana istri. Pas dua ganti dari jelmu. Gelang ale yadi kemu. Kepesraman Megawangi mulu bakal kekinian cai. Kong. Kami tanglu gereu di tiang aratu. Sematre nenten wenten manah di tiang urun ring Jokor Dewa aratu. Sane manah yang di tiang yang kantos Jokor Dewa pacang. Seterusnya ingat di tiang sapunapi satuanipun Sang Erlangil sanirian. Meduwe calon rabi. Kuning anestian lokan rangjana sapunapi penados jagat ideone punike sane manah di tiang. Tu kamu hal yang cai saya gelang resep. Sakit walau listen sekarang nih ya. Nyen tu yadi. Aden putra ni Sang Wiku mau tamu. Apa ada unduk bakal ke gitu? Ada unduk cara cai ni. Yadi bakal menjalan ngelarang penestian. Nang kenangan. Kesiro kenian tuh. Menawi idona elingcer sampun tangar menawi mangdo sampun ades kererahang menyan tenu punika menawi awenan kepijo guna-guna kepijo mengangkat punika menawi Nah, ini lah pang do ngelantur wicara nenek kimut kan lah pang skala matan cai ini utawi kopeng kini presiden lah kami ngehak Yadi bakal tatas bah ingin ken Sapunampi beli. Dados muali beli ngruruk sikian tipiang. Wenten parine kanapi dan puri beli. tadi sen pragat panamul ini dewa ini ngerani yang sungsut kan beli ini ibu kojani di dewa kasih ngelarang penestian mawenan patiklit melayu parakan beli ini. Lihat. Beri sampun yang wenten panganikan belinya sapunika. Keselengakan yukti manah titiang beli. Puniki titiang sane kesinu mau ngelarang penestian. Siap dene. Tugas di pasraman. Apa sing ten ideo kapai kuno-kuno. Utawi pengegir yang babakal itu anak elingsir merapat dengan ideo. Kasujadian di tiang pacangan orang pengangan beli. Di tiang rapi ngiringangan beli ngeriki. Kunganti sangkanin manah di tiang rahayu. Menjalaran anduk tresnan di tiang ringangan beli. Dan wentas kadi sapunika beli. Kemudian nebuko kini di bene raka ideo. Lugro di tiang ratu dulu. Dados palungu Jokor Dewa reban sarang itu ya. Wenten napi ratu dulu. Tiang. Ni undok ya hati. Pas tu mene lantasnya terkading. Ni jani subuh kasih nengah melarang penestian. Rasa keselengakan. Sira mau pengatur rasa punika ring linggih palungu Jokor Dewa. Yo parakanlah. Yang pikir tunggu do dewek para kan ada tidung ieu.
aturang cairing lagi dan waktu gede yang bungut cairnya beli bungut cairnya lakar wek benernya nak tapi dewanda kasapunika kemanten Gusti ya diastun Gusti mademang sikian titiang misadio manah titiang riantukan jantan matan titiang sane ngedon Gusti yen beli kantun sumenia ring sikian titiang puran pacang nyumpah hangango beli manggane sekangkan jaga titiang sane nampan wah kok rasa-rasa keselamagan sikian titiang Nindan Purasido titiang jadi mau kuatur Kimot henlah Raden Limurti lantas untuk melihat di buku ini dan dikengken pamit cuma sekarang komandan makin asa pun ikian pun iring tangkil mereka ring puri kangenan ring ide irake tapi kemahawenan asa pun itu doan ini ide irake uning mata tenung uning mata dengar nengerang jatmu sana ngelarang pendesian anu kanelang janur beli uning kemarin ini buka kita yuk di madahin Uning itu nengarin siapa siro jatmone sanengangen pengiwan kuning itu nah batur cek pilih pecik mereka punasang abang sejati jalan kayak di dewan kena beli masih pangkat di jalan tangkil kapan lagi beli di puri kangin mana titiang ngalang sapunikong yang sapunikong itu nggak tiang kangkung mau datang komandan kita gelanan pas tinggi mulungut cukur dewa yang bijak dan mau kasar hirkan kaki tidak bang ngenen winayan jadi semadu ini cuma bang presiden dewek ngadok kang isin puri ini di puncak negara dua lakar tanggal kebutangan